Mu myaka irenga 20 amaze ku butegetsi, Vladimir Putin yagaragaje ko ari umwe mu bayobozi bakomeye kandi bakemangwa mu mateka y'iyi si iki gihe. Yaba ari intwari y'Uburusiya cyangwa umunyagitugu uhangayikishije isi. Inkuru ye ni ibikorwa by'ubutwari, intambara n'imigambi yihariye. Hano dutangira ikiganiro cyacu kuri Perezida Vladimir Putin, twitegereza neza imitekerereze, imiyoborere ye n'ingaruka z'ubutegetsi bwe. Vladimir Vladimirovich Putin yavukiye i Leningrad, ubu yitwa St Petersburg, tariki ya 7 Ukwakira mu 1952. Yakuriye mu buzima bw'ubusumbane, ariko afite ubushake bwo guhagarara icyubahiro cy'igihugu cye. No kurangiza amasomo ye y'amategeko muri kaminuza ya Leningrad, yinjiye muri KGB, urwego rw'iperereza rw'icyahoze ari Leta Zunze z'Abasoviyete. Mu 1999, nyuma y'uko Boris Yeltsin atanze ubutegetsi, Putin yabaye minisitiri w'intebe, hanyuma aba perezida w'Uburusiya mu mwaka w'2000. Kuva ubwo inzira ye yo kuyobora igihugu yagaragaye nk'inzira yo kubaka no kugumana ububasha, igaherekezwa n'ubugome buhambaye cyane. Mu myaka ye ya mbere ku butegetsi, Putin yari afite intego zigaragara. Yashakaga gukura Uburusiya mu bwigunge bwatewe no gusenyuka kwa Leta Zunze z'Abasoviyete. Intego ye ya mbere yari ugusubiza ubukungu bw'igihugu ku murongo. Abigeraho ashingiye ku bukungu bw'ibikomoka kuri peteroli na gaze. Ku ruhando mpuzamahanga, Putin yahanganiraga kongera icyubahiro cy'Uburusiya. Yerekanye ko Moscow itazihanganira kwirengagizwa n'ibihugu by'uburengerazuba, bitera amahane hagati ye na NATO ndetse n'umuryango w'ubumwe bw'Uburayi. Kimwe mu bikorwa by'ingenzi by'ubutegetsi bwa Putin ni intambara yo muri Ukraine. Mu mwaka wa 2014 yinjiye muri Crimea ko arengera abaturage bavuga Ikirusiya. Mu mwaka wa 2022 yashoje intambara yashenguye isi yose, avuga ko ashaka kwirinda ubukoloni bwa NATO, iyo ariyo tuzi nka OTAN, no kurengera Uburusiya ku mpamvu z'umutekano. Iyi ntambara yateje akaga gakomeye, abaturage ibihumbi byinshi barapfuye, abandi miliyoni zirenga zavuye mu byabo. Ku rundi ruhande, Putin yagiye agaragaza ko adateze gusubira inyuma. Ashimangira ko iyi ari intambara yo kurengera ishema n'ubusugire bw'Uburusiya. Ubutegetsi bwa Putin bushobora kugereranywa na neotsarism, imitegekere ye yo mu gihe cy'abami b'Uburusiya. Yubakiye ku gushyira imbere ubusugire bw'igihugu, icyubahiro cy'igihugu, no kubaka ubutegetsi bukomeye budasimburwa. Ariko se ni gute abona ubutegetsi bwe? Abasesenguzi benshi bavuga ko ashaka kwiyubakira umurage w'umuyobozi wahinduye amateka y'Uburusiya, ariko binyuze mu buryo bugaragara nk'ubunyagitugu. Putin arashimirwa n'abaturage benshi imbere mu gihugu, ariko yanenzwe cyane ku rwego mpuzamahanga ku bwihonyora y'uburenganzira bwa muntu n'ikangisho rya gisirikare. Ubutumwa bw'ingenzi buturuka mu miyoborere ya Putin ni uko umuyobozi ashobora guhindura isura y'igihugu cye binyuze mu bugome n'imigambi ihamye, ariko bikajyana n'ingaruka zikomeye, haba mu baturage imbere mu gihugu no mu mubano mpuzamahanga. Ese ubutegetsi bwa Putin buzibukwa nk'uwahaye Uburusiya icyubahiro cyangwa nk'ubutegetsi bw'iterabwoba? Iyi ni inkuru izakomeza kwandikwa mu mateka y'isi. Uruhare rwa Vladimir Putin rwibutsa isi ko ubuyobozi bukomeye bushobora guhindura byinshi, haba mu byiza cyangwa mu bibi. Murakoze kutwumva muri igice cy'icyegeranyo ku bugome bwa Vladimir Putin. Ni iki mutegeza ku buryo ayobora igihugu cye? Mudusangize ibitekerezo byanyu. Turacyakomeza gukurikirana amakuru kugira ngo tubagezeho inkuru zisesenguye ku bayobozi n'ibikorwa byabo. Iyi ni Muhabura News Update. Nkwibutsa gukora subscribe, like, share na comment kugira ngo ubashe gukurikirana ibikorwa byacu ndetse n'amakuru tukugezaho umunsi ku wundi.